dubbachuu hin dadhabe ajamaa wallahi dubbachuu afaanittuu na ulfaate lula ila kasqoy mehuno qoy ni maafi lula mikayon ku kadakku magala arsina inanto arsina gelle option bakka akiti obbolese ilmatu fada ajje adamo akka inni ngede duwaqe naannoti ndorsisa lolani waa heddu goda gosa keessatille baye waa balleessa isuma kana haati badanki yakunna hajiratu na jalaan ajjeesin jedha nyaata godaa fi mana keettee fi baatee mana masaanuu fi bultiin sababni maali yoo mana isiin bulteetiin jette mucatu si ajjeesa mucatu si reeba waan ta'eef achi booda kaateeti guyyaa kan obboleetti bira nu shashamanne magaalaa keessa intala ofii bira dhatte yennaan irraa baatee lulaatti bilbilanii ittiin bilbilinaa tulis achi booda mucayyoon eegaa haati ammootu intala bira dhatteen intala bira gaafa isii dhatteetiin jettu intala biratti mucaan kiyya na jalaa beela'ee waana nyaachuu qabaa kophaa jira akkam godha manni onni sun jette nyaata isaa geessee intala fi aliimaa sirra jirtu kana dubbattee hin deemin yapoo haadha koodu jettee siin kadhattu hin deebi'aa jettee shaashamanne irraa gara magaalaa naannoo Arsina Gelleetti deebi'e. Osoo deebitee isiin ilma isii kana nyaata qopheessaa jirtu mana itti seenee ajjeesuu qofaa miti kukkutee eega kukkuteetiin jedhee booda mana keessatti awwaalee ka'ee jalaa bade guyyaa 5 reefi mana keessa bule eega mana keessa buleetiin jedhee reefi mana keessin xiraayaa mire hagam haga xiraa'uu hin beekani manni ajaasaniin hawaasni gaabirmatee mana keessa laalu haati sun akka mana keessa jirti. ምን ተፈጠረ ለምትሉ እዚህ ጋር የምታዩት እህታችን በዱባይ ሀገር አረብ ሀገር ላይ በአረብ ሀገር ቤት ውስጥ እየሰራች እያለ ከነ ወንድሟ ከነ እህቷ ዱባይ ሀገር ላይ ነው ያሉት። እናቷ አገር ቤት አላት፣ አባት የላትም። እናቷ ከአንድ ወንድሟ ጋር ነው የምትኖረው። ያ ወንድሟ ብዙ ጊዜ እናቷን እንደሚያስቸግራት ይታወቃል። ብዙ ጊዜ እናቷን ያስቸግራት ነበር። ማታ ማታ እዛ ቤት አታድርምና ስለምትፈራ የእንትኗ ቤት ሄዳ ነው ሌላ ቤት ነው ሄዳ ነው የምታድረው። አንድ ቀን ልጄ ተርቧል ምግብ አደርስለታለሁ ብላ ለልጇ ምግብ ልታስቀምጥ ቤት ገባች። እናት ቤት ስትገባ ልጅ እናቱን ይዞ አርዶ እጅና እግሯን ቆራርጦ ቤት ውስጥ ደብቆ ቀብሮ ወጣ። የወለደችውን እናት ማለት ነው። ቤት ዘግቶባት ወጣ። ሬሳው ለ4 ቀን ቤት ውስጥ በከተና በ5ኛ ቀን ግማቱን አላስችል ሲል የአካባቢው ማህበረሰብ ለፖሊስ ጥቆማ ሲያደርግ ቤቱን ከፍቶ ሲያዩት እጅግሯ የእናቷ እጅግር ተቆራርጦ ቤት ውስጥ ነው ያለው። ልጁ አሁን ላይ በህግ ስር ነው ተይዟል። አሁን እዚህ ጋር እኛ የምንፈልገው አንደኛ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለዚህ ልጅ አሳማሚ ቅጣት ወይ የሞት ፍርድ እንዲፈረድበት ድምጽ እንድትሆኑ ነው። የሞት ፍርድ ሊፈረድበት ይገባል በዚህ ልጅ ላይ። ምክንያቱም ጤነኛ አይደለም እንዳይባል አርዶ መደበቁን እንዴት ሊያቅ ይችላል? ጤነኛ ካልሆነ ማለት ነው። ገሎ በእጅ እስከ መቆራረጥ ድረስ የወለደችውን እናት። ሁለተኛ እቺ እህታችን ቪዛ ከተሰራላት አረቢቷ ወይ ደግሞ እሷ ጋር የምትሰራው ሴትዮ 2 ወር ነው ልጅቷን ወጣ እንትን እንዳትል ካለከለቻት። አለቃትም እኔ እስክመጣ ድረስ ልጅቷን መልቀቅ አልችልም አለች። ልጅቷ ደግሞ እንደዚህ እያበደች ነው ያለችው። ወንድሟ ራሷን ስቶ ራሱን አያውቅም። በአሁኑ ሰዓት ላይ ህክምና ላይ ነው ያለው። ስለዚህ የልጅቷን ከአረብ ሀገር ልጅቷን ለመውሰድ የሴትዮቷ ብር ሊከፈል ይገባል። ወንድሟንም ለመርዳት ብር ያስፈልጋል። በአላህና በመጨረሻው የምታምኑ እናት ያላችሁ ሁሉ ለዚች እህታችን እንድረስላት ነው። ከአረብ ቤት አንደኛ እናስወጣት፣ ወደ ሀገር ቤት መግባት ካለባት አስገብተን እንድትታገስ ሰብር እንድታደርግ ሁላችሁም የየትኛውም እምነት ተከታይ የሆናችሁ ሁሉ ድምጽ ሆናት። አላህ በሰጣችሁ ደግሞ ከጎኗ እንድትቆሙ እንጠይቃለን። ለዚህ እርዳታ አካውንት የተዘጋጀ ስለሌለ አንድ አካውንት ነው የመረጥነው። እሱም የአካውንት ቁጥሩ 1596
إنا لله وإنا إليه راجعون إلمتو هادك عليك قرطي منكيستي قديسي ريفي أجايا قويا شمبودا مقام نسيرا أرقيا إنا لله وإنا إليه راجعون قولنا أرسي عن نقيلي نمني فوتو مجاسني بيتني في إنو أكيني تأي بيتن فوتو وانا برنقيني في فيديون كم فايرالي أبو كوبلينك قولا لطفا بكون درها فجأوتي يو سيري إثيوبيا كيسا كجراتي رقوما هادا نمني قابو إلمسان أجيتشا أكارت مرتسيتانين إسنقافة أمان إثيوبيا هنديسا ولي قالي ilmaan lama Dubaay jira ilmaan lamaan Dubaay jirtu suni maraachaa jirti achi bira dhaabbadhaa waan rabbiin isinii laaffise yaa hammeenummaa biyya Arabaa hintaloon Arabaa hintaltii bira jirtu haadha isii akkana ilmi gorra'ee akkana godheetii gadi dhiisi guyyaa lamaaf jennaan ID irraa dalaysiise ji'a lama bichaa naa dalayde gadiin dhiisu torban takkaafillee jettee akkasitti hiite irra taa'u jirti obboleeyyan lamaan akkasitti mana Arabaa keessatti maraachuu jiran ta dubaraa lama ta dhiiraa tokko balaa akkanaa rabbiin mana keessanitti awwalan hin galchin itti aanee waan garaa kiyya na gube haati sun ilma saniif jecha gosaan aardaan hundaan wal dhabdee wayita inni hidhame naa hiikaa jechaa mana hidharra deema amala hammaate jedhanii of eegaan bana warra ijoollee amala hammaattu qabdan ilmi kiyya hin beelahee nyaata geessaaf jetteet itti oseenteya nyaata geessuuf yoo ta'e isiin mana keettee bira keette achumatti gorra'ee ajjeese harkaa luka isii irraa ciree achumatti awwaalee manatti cufee biraa deema ajaa xiraa guyyaa 5 booda ollaan dhagahee qaamni seeraa dhufee reeffa isii baase reeffi suni innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun bahee mucaan seera harka jira amma wanni nu barbaannu mangistiin akka teessisee hin qallamne mucaa duutitti murteeffamtu kabraatiif barnoota ta'a ani mataan narraa deeme waan haasa'uu fi waan dhiisullee wallaalee sagalee naa ta'a jette amaanaa naan jedhanii fi rabbiin balaa akkanaa mana keessanitti hin galchini koppiliinku godhaa. Isaan tarin dhiini goyse isa haa qabu bi'idinillaa hin tarin. Rasaasa rokkeetti du'aa haadhaa taate isarra haa bu'u kadhaan teenyatu. Du'aa haadhatu mustajaab. Du'aa nama sadii awwaatamtu jedhame rasuul. Du'aa ummaa teenyaa taate kadhaan teenyatuun gurbaa sanirra haa bu'u bi'idinillaa. Isiin har'a osoo ruuhi illee jiraatte. Narraa dhiisaa narraan ajjeesinaa narraa needhinaa nama jetti bara. Osoo arra gartee jiraatte illee miidhamni isirra ga'ee kaaftullee taate osoo ruuhan jiraatte narraa dhiisaa jetti ilmoo kiyyaa na dhale. Wallaahi jiraa isaatiin osoo rabbi achiin baasin du'aa isaatiin baasin of agarsiisu. Ubbama kana irratti janaaza isaatu milikkata ishaaraa itti goone jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala. Gaafa achi bahu janaazni isaatu ka ishaaraa ofirraa qabu kanamuu milikkata ittiin gartee ittiin gorfamu rabbi nu haa taasisu la nu barbadeesse garaa keenya nu gube aboo rabbii yeroo dhiyootti mee gammachuu nu agarsiisu la namni silaa du'a namatti hin kadhatu beeke akka inni haadha godhe santu ibidda nu qabe yaa akhi cicciree bifa bifatti kukkutee bifa gartee akka inni gartee janaaza haadhallee kukkutetti jireenya isaallee rabbi haa jijjiiru. Balaa ofii rabbi isatti haro qabbanan argatiin gurbaan sun bi'idinillaa. Kanan isinin jenna isa xumuraadha immoo ijoollee isa wanni isin beeku ni qabdan takkaffaa wanni isinii dhaamu jala sararanii walitti himuudha. Intala biyya kambaa keessa jirtu tanallee warri irra dawwaltaniin gorsa namni eegaa biyyaa bahe waan biyyaa isa garsee baasetu harkaa isa qaba. Lammaffaa namni sabaruu danda'u qaba. Obsuu qabdi. Waan rabbi hojjate kana qadaratti illee amanuun dirqama. Boo'ichaa miti. Namni daangaa rabbiidhaa tarkaanfatuun qabu. Idhaa ja'a ajaluhum laa yasta'akhiruuna saa'atan walaa yastaqdimuun. Waan rabbiin isatu sababa malee ruuhiin haadhaadhaallee asirraa hin baatillee rabbuma awwala katabe. Ilmuma keetirraa ruuhiin tantee baatillee rabbuma dabarse duruma qadarumatti laa. Namni lallaba rabbiidhaan hanqatu waan rabbiin awwala lallabe. Kanatti amanuu qabdi ijoolleen sun gurbaan dhiirallee intallilleen.
وربي دلقي واني قد انجرت الحمد لله رب العالمين ملي قلت جنازة قبري أقول لن حرام انتلت دوبرتي دا قبري أكس قوتي قبري أكنا قوتي واني أكسيسون سمو خيسان كيسات تيارقمون قبو انت لقبري دا زيارتو شرعية إسلاما كيسا هيمني انجرو روّا دا إسلام مرت واني دا غرتي قبري هادا غرتي أغرتو جدن هنجرو صبرت يا رب مصيبة ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير ربي بلاتنا غرتي تتناول اللي مصيبة دانين كبا أكاتا تناول اللي ربي اندبالي أكازمتي أبسي ديسي جاني لا مي ورا شانغوليتي بوچا خون ديسا مي ديسا جاني مي واني سنين جان لغي فدغ إممان خينا ونرا بوان جرا شانغوليتي وانا بوچا نورا ديسا كنافو واني نوتي سني دامنو وان خنا قوفاداتي اتهما جلا سراراتي يون إسان خدان قد آبايان تاتي ربي نمولو لبرا إسان اتبانو ملالا يون إسان دان قد آكاباتان تاتي غرتي وان إسان دان هركي كي إسان دلغتي مصيبان إسان اتهدوماتي جا رب سبحانه وتعالى أما إسان منانا ما كيسا تيسي ربي لولا ولبانو تيسي لا نمني روحي نما دا فورون دندو روحي نما دا باسون دندو ربي تو غرتي غربا خنا غرتي سبب ايتي غودي ملي هادتن كانت امنتي ارارم ربي غافتشو في صبري دا اويتو اماتنا ان الله مع الصابرين إسانن أبسن وجني جراج رب سبحانه وتعالى ركو في چنقا في غدا في غرتي غمچو خيست الله عربوتي هفتك امني اسي وفجده بودمو خوفين ديسوسم من دادا اسي دافين قبولا صابرين ارا ولا اويتو تنا ربي نو سيسي دها كنو باذن الله الكريم أبس ربي اسي دها كن مچافي اسي اللي ربي أبس جوادا اساني ها خنلا أبس من دادا اساني قبض ربي انسان ها أبسيسو إن شاء الله جواد داون دي خيسانو هنغانو ماني سيرت تيجدا آخر دبيك يا تمرمو ada fi abba khaysan amana rabbi sinitti haa ta'u namni dhibbata kaafoyi bakka kana jirtu namni haati sirra jirtu namni abbaan sirra jiru wallahi amaanadha siin jee jedhala namni haati sirra jirtu amaana rabbidha yoo waan hin gootuuf illee dhabde haadha kan kee qalbii isii gammachiisi malee qalbii isii ofitti hin cabsin yoo waan gootuuf dhabde abbaa kan kee qalbii isaa ofitti hin cabsin obboleessa kiyya gammachiisi malee Mallaka qofaa miti haadhaa fi abbaa ka gammachiisaniin yoon isaanuu si lolanii qalbii waan badaa itti deebistee bilbila irratti dhoowwite dantaa kan keessanii jettee irra cufattee qalbii isaanii cabsilla. Wallaahi biyya namaa kana keessallee akka gaariitti hin galtu. Qalbiin isaanii gartee sirratti cabxee jennaaniin rifannoota haadha kan kee rifachiiftu. Rifannoota abbaa kan kee rifachiiftu sun siifillee ta'u gaarii miti. Haadhaa fi abbaa keessan yeroo makamu gammachiisadha isinin jedha. Akkam miidiyaa gubbaratti garte ofii surprise maalii jettanii wal gootan kana osoo haati kan keen beeyne osoo abbaan kan keen beeyne waan inni siyyuun eyne wayiitiin gammachiisi suuta bira geessi amaana. Waan haati tantee gartee siin eyne wayii suutatti amaanuma isa jedhanii amaanuma micayyoo teetiiti amaanaa micattii teetiiti amaanaa micaa keetiiti akkana jedhanii amaanaan kan kee bira gahu laal. Waan qalbiin gartee namarra jaalatu waan babbareedaa waan islaamummaadhaan wal galu laal uffata irraa haa ta'u. Waan gartee silaa isiilleen itti gammaddu ittiin bohaartu. Gammachiisin haa gammaddu hanga jiru addunyaa kana gubbara jirtu. Rasaasni du'aa isii wayita san imimmaan wajjin sitti gadhiiftu wallaahi akka nama rasaasa addunyaa tana caala raastuti rasaasni du'aa haadha dhala. Waan ati barbaadde hunda walitti sii qabdi jechuudha. Kanaaf inshallah sheekharratti illee dheerannee jirra. Rabbiin gartee micaadhaa gartee kaabiyya namaa jiru kana mijatti illee sabriidhaa isaanii haa kennu. Kammoo gartee waan kana dalage rabbiin jazaa gartee oolee osoo hin bulin rabbiin nu agarsiisu. Warri immoo gartee mootummaan kuni keeyyata adda addaa illee qaba. Dhugaadha sun keeyyatuma keeyyanni haadhaadhaan dalay dula. Wanni namni hundi sagalee ta'uu qabu mootummaan hawaasa wajjin jira malee keeyyata dhuunfaa isaa wajjin jiru. Ayyi mootummaan addunyaa